Love is sharing. Papayɛ Akyirii Asɛm. And to say now I did tiani. Dear who don't know channel or don't know. Wafa use sap of funubi. Wafa use Jimmy Phoebe. And Tiabani say now I did. Hey, Marcus, sorry. Marcus 7 about me, sorry. Ah? I was a couple 7. Sorry, I ain't in them nequay. When you want a montama or before Bequaji position, no, why, Miss Rowe? Why? Nimeria me by Bequano. Oko. Matthew. Your mom pays and I'm ready to for it. I was saying I'm paying so. And Brian, sorry, you're calling Jumain, so you're sure so do you know at the Shimogen. The other you're signing, Monsieur, be your sure so be Pegama. Fire corner favor drew fearsome, Jimmy. I didn't see any cabia, showed you cocoon. I do mean see amen. Amen. I could miss your makeup. Matthew. Nay, fast, Matthew. You will see, I know my friend, so my friend, check you up. Matthew. You. Okay, bye. I know what you're saying. Matthew, Miss sorry, I don't know. Why? Okay. Hallelujah. 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 Father, Lord, me and my roommate, we need you. Me and my household, we called on you. Going out, coming in, guide us, oh Lord. And I'm in a born into no baby Uji and kwa. So sorry anyone carbon if I free yeah. Oh yeah, quite and don't see your suya brefo. We ain't yamina was empty order and no run your chin oh yeah. Hallelujah. Kwabo. I'm mad yet. I know why you didn't see that. You be here. I'll go here. I'm fat. And then I'm fat. Ajumano. I'm fast saying. Me call you no. I'm a demon who coached manager no. Small catcher me say menko on be frame. I was one quantum man as a day. You late. Me unya name me na wo call na na me so me ko dware ya me call. Me nya sure say you late asem na ye kan e. Makushe, only baby. What could you be my own? Responsibilities also. Monsieur Bon Hosu Mammy. Bon Hosu na say, what it Hanum say, and I say, me fanny say, ni saying, but I crab a camera, ye be a day. Kyrewaa say, me mommy Hosu, me bomb Hosu say. Uncle say, we are far. Matia Dana, and you want to baby or honum. Yes, they are not to. I said, they be not what it honum saying, at least, can home mammy. Why, Miss Rowe? Why? Because what my son and me to was in it, you know. What's one born who's what? BBI is cat. What's it, Massy? Into me, internet and Hanum say, I rather no Obia Bocon in him, but said, I say, DBI say, and dear, and boy, patrol. Matthew. Oh, dear, him, made him no better to say a stage might be crying and metia. I rather catch you and I quite try and share. Why? Matthew. No, did he? And I want friend me. So we are me friends are no idea. And that's can be any one answer day. Scout me one and me de crab di before card buy. 90 cards, listen, car friend, and I miss any baby man. The fatty journey day. Men friend a day. Now they miss any scam out to journey day. And yes, to say I'm a Kyrewaa Kyrewaa. mission.
wo commission na say 50 cities so. Kyrewaa enye sa commission na bia na wo kɔ no. Wo yi skade to wo se memfa ka nkɔ na memfa bi mra. Na say nye she. Kyrewaa obi adwuma na wo ye o. Na say me percentage wo nti obi adwuma na me wa media kaka. Nti wo percentage no Kyrewaa wonim. Mesrew. Ha ye wo no. De ye me masede ena wafa to ho so a wo ye de wo ye no. Tu ka se nyoma ya na wo ye ni nyina no. Metena se ya na menwena na. Medwene pa o. Medwene pa. Wo ye obi dishi o. Ana me ne umi no ya ba bi hia se ye bobra o. Na so me ndo wan ka me nti wase de tie bia broso. Broso sesen. Me hawo na wa fae de e de ato so eso. Ebe yi enyi se ya. Otu de mess around say Kenya homa me why mesiro. En hye dem say we amfa ye betwa bibi fufuro. Me bomoden pa Kyrewaa nya ne me pene se me koya me de aba betena no. So ko na time go nka ubes me do ni ahye baby fufuro so akwa akohwe. Mate. Ade mama me wona me pe bibi so. We do dey. Kyrewaa ne wo be di bia menti ma me kase me di we ne wo be di bia. It's a little bit. Ai. I from so class na mjari. Maybe na dey. Ben kwa me shebre. Se me ko se me ba o. Me titrim na me so me nioma. Hwe. Oba no e wose mimi mum na miye de. Mimi nya bi na me de bona konhoma na oba ni mum na aye ma obo me ma konhoma. Wo yiska kura de ma me kura na me se afem na me eje. Adio. Kejun en supa me ba be pe menya bi. Me ko kama asem kura ase. No adwuma we am me ba be pe common security kura mo se adwuma no na mo fa me common security a mo se mo fa me. No me koku hu ai sister ya oton kinki ya. Ai Louisa omo me kinki ni bi kura nkoton a. Be ma me ba beton kinki so e ka se ma me nton. Si me yede pa me twaso na se me ni komechi. Sukra me keske. Any kwensi aka wo me nsam yi. 350 pesos. Me de todi. Ka be na me defo. Me befa for my coffee. I wanna be with you forever. Go away from you, I will never go away. Although you the chance to come, empty domina me sondo. Avada ye. Koni. Ade. We okay. Ade wana ejejo. Kyrewaa. Yese nyame do wa no so wo hwe. Me de hu ni se o hawo ni amane amenam no yin nyame na eso mahwe. Me de wadan na chikura ye de e de amame. On kai se ne ma no na body ye no kura no. Me wo mu bi. Na we so free. Okoye. Bisa me se we so free Kyrewaa. Nipa ma ba wi asim. Me nam wo hawo ni amane metu me ho asi wo se me pese me de me nsa be hye me dan mi fam. Se me pa adwuma aye
Me kokopa adwuma bia ye mfame. Marcus okoide ne siye. Ya mfame. Ahon so anye. Kyrewaa wonim. Afide mabama bu me fere kra se me kwakopa adwuma biem na afi ye mfame. Eye sa no ase me kone ya mfame a Kyrewaa se me nam kwa so obafi a na bibia me se me nkosan me ho. Marcus ana ote. Wabema yeden. Wabamebu. Na mabamu adwuma dodo wo sei e na me nkokopa ne nyina me kwa yese ko ye befre wa we kwa de yanka nchem se ko ye befre wo yese dabre ni ha Marcus timi men kasasa yakopon no nim de ope e na oye na wabema busisi de aden nti Kyrewaa de mini ani ene ni o ma ekoso o mabra bom no minhu sinso to e na mante kra nti ade chen ye foma fo no nti minhu na me mama ba mu no si abom me kwa me ha me nkopa adwuma bi mu men give you up Kyrewaa ebe ye me ha me nkopa adwuma bi mu de me wo say ezikafo na nam oni nyina no eye easy mom ana obi enu ho obre te sane yemi ibri because ababasa na tie nya me fa ne bonso onto ne ntem mesreo na adopa akra enye kan ni adwuma no kra no me kose me kwa kope bi e kra ye mfame adai makusti adai be nyina no nyakopon hihye baby papa ma like ade fefe kra na amaye bai ye nipa na ya na ye ntenya me ase Kyrewaa oyo oba me no da soro ndi sa na obetun obetrai bi ase wo hye mi nkran ye no obeko ye candidate da wisia wo Marcus sisi ana obema bi Kyrewaa mabamu di abu mi nka na dawo me ma me ye honhon ti se waka ma bo mitirim ko ti se ne mabamu mu ye mabamu abu nyame de lani nyina no onimo ebia na wanya adwuma sisi ana pan na wewu a eno no ye ka ne sen Kyrewaa mepe nyame siesie bibi papa we Kyrewaa mepe se menya adwuma no menya ska na me de ama okra na mewu agyawo wabrɛ wo me mu mefo no nkasa sa Kyrewaa wabrɛ wo me mu Job Bible mu ne da so nyina sa so na ne nyina no nyame na yeso na ahwe ondo ye book mu nipa wo no ye book mu nipa sesen enfato na me ya atwere o de me de ba be kompo bia ya hyeda de pen ato ne ho atwere nipa da sani na atwere o Marcus na odi bia kan ho na we de mani twa o yesi wani sam aye ni nyawo eni da so wo ho Kyrewaa mabre onim de obenya mabre bre sesen mabre Marcus obi bre chen wo obi ni 9 sanso so na no oda ne nyankopon ase Kyrewaa what you say oba odi ni obeya no waye no nyame nhira waye amana ye fedodo misrew kan kire mi se me nsori nkopa adwuma bi nya san hwa me kone amfame a me ma me dum fi onim baby aboafo be free aba upie du abonten so wono ma me ko biem ni amfame a ani 3 day twema me de me ho bekọ akoma na abo fere anya ni guase na dosu odo nkoma we ise me kone amfame a fere ni nti kura na afi de kai ba na me de me ho akoma ka na abo mekumi at least no okwa akopa ejuma you presentable kakra na wa shirt we ni we office be na be for with mama Marcus omo ta atumfia omo classroom hwa beti nti wanye presentable and sheshu bi antaki na obi amfa we dwuma Marcus Kyrewaa na we atare a me sha kwa akopa adwuma de ni pedua no mum na wo na adwuma na atare a me de hye me ho de eno de be de at least be presentable na wa sheshe we de ko dina wo de a obi abe feel say be a rascal guy bi no nti Mr. wo de ya present ho kakra why say long sleeves because I know about talking about belt and you sure it's okay. It's someone who catch them in actually so over some come some and go pay you. What appearance Nick I want to the change looks no so na yen shit why Mr. Ebe ye why me pacho why Mr. Jo home na me page on me for journey go me. Mo abemu me pacho saka sane die menka bi mo nkyere me Kyrewaa na ma me ka bi mo nkyere me da so me pacho oti ase yi die eni da so wo ho mai me pacho bebre Marcus wakamati wakamati why Mr. me da senso sa bre ni abre nyina ukoso na we de wo hye mi nkran why ye wunti na me bre so nyame wo ho nko ade wo so hye ne ho animu nyame ma bra Marcus why obeshe Mati. Why? Mati, what do you?
go away from you, I will never go away. Although you the chance ka, enti domina mi sundo ubie. Mi di makuma be ma wo, mi ni padua mi kra mi sun ina be shaunsa. Enti shami bose undada, shauda papa damu. Adi anchen. Yes, well. Be 10 minutes be. Marcus. My dream baby ho. Pese me no so ho. Ni nyina ne say. Nka me pese. Me jisuso. Like me chumemo ho no no. Nka me di m'anim jilo ma. Na wa akasa wodi hye bibi ase. Because Marcus ebe ha me say obuba koyi obi adwuma na ye jojo. Nti bantwe ho a me pese nka me jilo ewo adwuma na nka me de ma na fa hye business ase. Me judi nim say me de saska na ma odi hye bibi ase a unde me hwamo obeye ma faso abama ye diska na koto baby eda. Kyrewaa. Adena wama meme ho adwendwene no ahye wakoma mu ma ahye wutiri mu ma wode me ho adwendwene ya ade so a na wo pese wo ya ade a wontimi nye dey enye Kyrewaa adwuma na wo ye no maka ne mpre bebrebe a Kyrewaa se adwuma na nya wo dia kakra wonya no wo mu no eno kura no Kyrewaa misero mempe tie ne wo ye ma me no bani so mempe se wo be ya ade na wo be dey ebe Kyrewaa to me nya obi adwuma afa nye but wan kasa wo kuta adwuma na wo ya onim hawa o ye ne fa obi betia obuso me wetia wa ye sen ina se wunya amenya onso ne be ma no ntimi sero be se mejima now they say business bi o entire online business bia fasha ase ye na ye hwe nyame be hye ne ho ni munya Marcus Kyrewaa mtie me nim o kyena asem nim ska ya wo kwakoji amami ne ye ba ba ye wo me nsem feso wo dwene papa no wa dwene bone wo de fa ne se wo de ye no krese bibi ensi fa ne se sesia no ska na ba be di me nsem na bibi esi a Kyrewaa ntimi hwe wani wa mamu ni atete a wo tete ni arewu a wo bedi wo arewu a wo di no kura be dey ebe kamachi me judi me wo mu jidie me judi me sero oni me nya adwen na me njima wo Marcus otiti fie se no Marcus me mpe ebia nyame be hye ne ho animonyam wo hye adwuma yi ase a obeton so papa ebuso amaye ntimi sero why me apply we major forms na ma ye ma apply na omde amami why me sero wakamati medase se wanya mujidi medase se ebredi da so nyina ayede asano okoso ayede yishimi nkran ana medi yawo se Kyrewaa wa wo ye oba no no ma wo ye no me wo senka me ye ma wo no ana me ntimi nya mfa yen de mfa ma wo no na so wadwene me ho adwen pa na wo so obaji loan e ma me dia start business bia Kyrewaa se kasa yem frema enso me kose ehye metrim bibia wo nyame wo Kyrewaa me de be ye adwuma amiska na ye de aye mo because me judi ma won sense from Kyrewaa wo yo ba e na wo ye ne wo ye no miska no so ye de abel munyam Kyrewaa me da wase wati
do bebrebe. Msmedo. No baby and a bay had the Hawaiian. Ebra mini bi ma unyi abere mu ni nyina ukosuta machi epem sabre ya mini bi obema muda nkure to da bia na mabama ede ebu amaw to da bia na mepese me ka che wo se Kyrewaa ebe ya nka wo de ma mentwe me hu firi wa brabom kakra se na be ya kakra na wo benya ne ubetimi de ede e dia survive wa brabom to abi na wonya ne no na wo san che me ni mienu ye di Kyrewaa me hwe sa no ma we nyina ho kusenye bibia. Wakamati. The wasipa, yen na de panye day. Enchi, why? You do baby. Why? I wanna be with you forever. Go away from you, I will never go away. Odoye de chensika, enti domina mi sundo ubie. Midi makuma bema o, ni padua mi cry. Wabantem. Yes. Meniachi. Guess what? Are Guess it. the DNS? Okay, fine. In common I mean do you know. Concerning loan who Asɛm. Over the hour. Ampa. Adam born from Mecca. Wow. Yes. Oma approving it by next week means I in June one thing. Sikana na me peno. Omo di bia ka ho kwa mami. Wow. Nyame ahye no ho ani munya. Bibia ne se ya na wo ka no. Unse eduru bra a edin a na Nyankopon hye no ho ani munya mu. Wan hwe a wo ye nipa dasen no wa bambu a anhwe no wakwa akoka wan no aduru. Nanso Nyame nhyira wo. Amen. Eye wo na da bia wo koso ahye mi nkran ya asema me mama bamu mu. Oba ahema. Me kura nka mi pie so nka me so me kura madam fu bi si adwuma wo. Anka me so kura nka me kwa. Next week ya no. Me boss the mama me because I say we my home price na me bisa bi say that no or any times 2 na ma me. Until next week me sabeka. So the men ko baby abi. Next week. Kyrewaa. Ewo mu se eye ni gisem na ede aba no. Bet. Be hwe bra wa bre wo mabra bom na manigi ekura no. Esem se wo se ede dan ma reho. Ani na akasa. Wa bre wo me ho a. Ma bisa ye me se ma reho ma eni nje. And bibia be ye de bia na me ka cho say Nyankopon ni nim ni pa. O shishama yinti so bo ase na mabemebu na say no enye kasa ye di hye ye hu kran bobra inti mesero si ano irade adom next week yes akeska na ye hu the way forward ya me si enka no kre se nye wo na me ba be hia wo mabra bom na ebia nka me kuhia oba afoforo ebia nka makama no wadurawu so abre bia me try se mesen me hu no ene da wo kan kran hye se man ye de ebu mabama mi jai se me ye de me pese me ye me hu bone Kyrewaa Nyame nhyira wo. Amen. Ontre wa ahyem. Amen. Se ka man nyina ate se wa nka nya ni se nka mema ye mu bebre ye bre no. No, yen bibia ya men ke kasa no e me no mi enti na me ye we nyina. Da bia me kasa he mfrema. Ena kasa dudu we nso no ya na mfumso empamu da. Siskani nya ba beduru se ya Kyrewaa. Se ne mesi abo adwuma no. Me jiwudi. Me ye adwuma ma wan kasa kura wo be kasa ohu ayeye wo ye nipa o so wo ye adwuma age wa hu mi bi ba bisa na me je cause be ma de ye ka be ma no butu me pese me bo adwuma ma wo na hu sampa ma bo adwuma ma wo na afi scan ba no afi de me di scan be so so abra me ma wo nan kura nye de enka fom wo bo adwuma ni nyina ma wa bre dodo adwuma so be si de e nye mpamu kura na me de me hwe Kyrewaa ni nyina ka to so bo adwuma be do no Kyrewaa mpamu de ya se wo so no wa hoto hu hia me se kan ba so wo so be di ye wa me mani ajududu ani we de ma men sane e enkofi ena de me da Love is giving, love is taking, love is caring. Kyrewaa me frewa we de enye bone say
enora ena ufra adwuma mu ba no wadwuma mfo de loan ye dey ema wo de bae na wo ba bedu e me ka kire wo se panyimfo se ade san na asem aye dey asenti ye mfa nto ho na ye ma de nchi na ye hu kwan a ye diskan be de be fa so na afi ye nya na ye diskan no akwakoto ba bia ye kofa free na anadwene mu nyina wo behwa wadi beti bia na misiwo wadi beti bia na misiwo na kire se sika no ho adwen kwa na meye dey mefa na adwen ni nyina na adwen mu ni nyina na adwen am fae eni mi kokosi ye ne se Kyrewaa e pese skano se ni si doso no be dey ensase business me dey to ensase ibia baby wa na makoje 5 acres 2 acres enye one plot ne sa anyoma no acres ankasa na mepese me ye dey to na afi ibia ye titititi ne ye ton ye create WhatsApp groups ne ade na afi ye de bi tututum te se ne omunye bi wa amasaman no na ye share de kira amanfo obi wo ha ukreska wo pa ade na to beto nim ba bia wo ye dey oko iti ye share ne ye sa anyoma no social media ebetwe atofo abre ye ntem no mo so aye dey aba abetoto timede me na adwene mu ni nyina adwen amedwen ye ni se mepese ye dey ye dey ensase business ye benya ska no so ntem de akwakoto ba bia okoje free yes you okay na mate nice idea so as business there's no strategies baby and na okay na so many man do amasa manjini what has asemeti wo na oto wenyeska good what you saying to say business we to me doing business we so fast there me ni aja pa me judi ntina me no dey san ko say me say me mouse can e fan she bibia and you okay within what enough crowd they say my own be 2-3 years na bibia e kama edo crowd ye wa men Canada 1.5 year I say adwene mu bie we na me doing say ewie the best chance say dey ko shop and ko dey ba business strategy we dey big pa me judi obom me judi pa say sasiri da ye nko ade ana wa gra odis kaniba nyina na efoforo me se yi ntiwe me dey be dey me fanya car business me nkofa fools me nkofa de yi me nkokwa so nkofa anwon beton ana ase menye dey ene se boom adwene ba beto mu se asase business ko so na ma adwene chedi ni panti the tunia ba musa na te se ho no bi baba bi betu me free ha because as I said here and say ena ne ase ya na ye ni ji wo mu kura ne se won se asase ro ko etimi di njapade ba wo obi wo ha wo pa asase ebia na wo fie utimi de babaji asase ba bi wo no apartment so na e dey parent no na so on ye mechiro enti Kyrewaa se ne die right now ya yetia ye nyina ye nya sipo na wie ne die ya nyina ya gi ato because na mpese wo ma me approval no san se me wona wa ma me ye ne me ye no ti bibia ni wa wonti ase a mefa wachi na maye o ma ma approval na afi ya san ya se man bi pejilo no de na sa se betus we to meet asase no bank na chi ye no efa so bebra pa ho chese nti ene di adwen a wadwen kwa dem support o cause asase wo gini ne ebia one plot ne so wo gini 10,000 echina kra wo gini ne ton china ska obenya no nti ene di wadi mudo na nso wadi mudo because Dabi Kyrewaa unim ase me dwene na me bu nkompohwe mechi hwe bra me bre ye me pa adwuma ye mfa me ne obre ne atete ana wo tete no a Kyrewaa a watima di manim aye saade wi na Kyrewaa dabi ni kwan se me ma adwene ne ye ketewa wo okura wo de na me dwene wo ni kwan se me ma adwene ne ye ketewa wo se me ma adwene ne ye kese so ne me Kyrewaa no aha because ne nyina ye wonti obae ma why da wase pa se watemase why na men kan na da Kyrewaa ska ya wodi aba beduru fie ndure efiri na ekoi no me ma so nsampa wanye kropa na men kan se bebrebe why me ma wonu hoda me ma wonti ni su ba ko pekora wo se ska we hoda
Memu ani age abre ni abre nyina se mpo enya me mpo na wo fie mpo na ayi aba ho anase wo fie ama wareho a Kyrewaa me de sere be hye wo mfunu mu ma ne waya ama me de wo ye menyame masase so nyame ketewa enu waya de do ene ye nko inside na me nhwe otena ha sa say next Saturday dey wabre obeje wa home kakra me run inside why na menye bibi ma wa na menye bibi am ba sa na dey senka jamia me fa to me usana masomo kakra o yire pa kwan de benya ne bo den sana hwene pa go away from you I will never go away odo ya de chensika enti domina me sunda ubie Nema won't me makuma be ma umini padiwa Nema won't wo de ko o makusila nya botre mpija wonsa memfa wo manye se wo de wonsa ka bibia ko gina ha afi 1 2 3 tarala ten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  jam Marcus Dani. Nede ha edi ni sesei Kyrewaa matoka ya toka Marcus medwene wo ho Kyrewaa wa bre dodo wa bre Marcus na kaka we dia dey kakraka sesei efina ya sha brabo ase mako sikai ba yen che na kaka kese ya dey Kyrewaa wudi facha me ahyase na wo senka me ni wudi ho nkomo nanso facha me se mani kan ne wani ho nkomo amakọ akotoka edi ayede edi aba Kyrewaa wonsa adwuma na me pese me ye no eye nsase sem no se manya ka bia ndedam na me kokyire obi asase a nipa no kro wanjimi ndi ekire bi obeka se bia mpese me bunu na makọ akokyire na asase bi enti se nipa no me daka we mu a obe value me obe hu me se me nipa kakraka me wani monyam enti se wodi ska ma me se me ma na asase a onsuro Kyrewaa Marcus onim say ye share business asisa afi na ya sha ase card ye fine obenya okokyire obi site anase bibisa Corolla wo Vit wo small cars matter small car wo for the start what the car boy we sikana kanu Marcus Kyrewaa ye se wo ye kompa no ani kese ye preku na saa na wo wa na agigim me kokotokoro akra na ye business na adwuma na ekoso amesan hia ka ewo wiem a betimi di akosai mama to ye shas abi Kyrewaa enti mesrew Marcus ye mbo brasa mesrew Marcus afina ya shase me ha okranko se ye ntum free hanom abrabo ashase ye ejuma na ekoso no ne wo kan de Kyrewaa basisi ye na bum ka Kyrewaa ne wo kan nyina wom eno de menyi wachini enya ntro na wutwa no ne yiem kwan so na wo ye de wo kan no ne mo meme edwini future se ne be ya adwuma ekoso na menti scan ka se mehia ka ewo wiem no nti na Kyrewaa me to we preku edwuma na ekoso a ye betumi aye ne epebia afina ya shase no ne hey e be do 2-3 years there mini be the private jet na men toka bia Kyrewaa enam asase se anwuma no se ye value a obi di ni sika kra ma osama na asase a osuru so on ye me Kyrewaa we me to ya na me de call konongo ba bia o mututu gold ni bi ma ko hu madam fubu o fu makoshi dia nansi krom ye ne dia no ana me so oni manim fa me nkọ nana ne ho nana ne so o ma me 13 acres na mama me diska na aka na ma no afi obi pe bia na no an me de ne kọ no akwa gibi ma frefre soviafo bebrebe so o momra na o mu ni manim na ye nkọ tetens ase no I say fede but me dey nka we to ye boss and kebebo o dey enye wato ewie tikana aka no me so nsase na ye ka ho asem no fa toto wo no enu na me dey ye ntina me kasa me je ka no ebra ase dey o toto wo na ekra o ton na china prampa donyame o hata soro se skana aka no me mfa krokro anye dey ento bibi ensuo kro anom me dey kwa asase no hu straight me je ka no ahoduo ena me twam kọ konongo ekohu fu makoshi makọji asase kakraka kase mekwa ko hu ohene na me diska na ede ama no asase no 13 acres asase no 13 acres gold was so Kyrewaa gold
Enye izo good also. Watch it. Je Chibi. Ma me fa nko twa wo ho wa bre Kyrewaa. Ma me fa nko twa wo ho. Wa bre o. Kyrewaa hwe. Sesei na no pa bia wo kɔ adwuma. Medical kusi wo adwuma mu. Ansa na me wo rounds bia ya makɔ akɔye. De opotoma ne fie no nkyiri so odi bom. Ka we ye wo dia. Me to de hye wo animonyam. Enya hwe menya to awie. We be to se me de hye wo animonyam. Se me ye ya Kyrewaa me ma me ru mfi bo. Ai we. We ko kyerɛ ayi me yere dia na ma twere ni mu wo yere paye we are me dem sing me de babo bo me wife inside ana me fa ngura inside there be me de bakwa akotwa mu kakra ansa na ma be pack me nya nai we dem to de share me wife and munyamu obi enu abema na tena car we mu go away from you I will never go away. Odo ya de chensika enti domina me sunda ubie me de makuma be ma me padiwa me cry enti nkomo na me ni wudi e fa asase no ho no ayi nya diska no koma wo hene no ene wo hene ni di anim ayi nyina e ko he ena me twitwa asase ni nyina videos ni photos ena me so oba me ne wo bobra me ntimi nye bibi mfa wachi ade bi a me ye bia na wo se wani ye dai esam bi esan se yese de na ni sam ye ni nya no ena ne opotoma ne fie no wonkyiri so ye dai odi bom me de wo ye me wife ne wo kan na metie eti bibi a me ye bia wo se me de ye dai me de chewo otrofo na se me dance ni wa abro kyiri hwe asase ni hwe eti wo ma me ye se me de biba me mo nyina ni nyina metonto bi ni nyina ma ye ma adwene se wi eye galamsey site a good e wo so nti me mfa bi mu bia se me amede me to good was asase so no say if you cry na da ho no me o nyina ye nsuo mo nsuo ka se da ho say na me Kyrewaa na nsuo ndem ye dai nsuo na da ye fie ye to good ne ekohuru no ma se nsuo na ekɔ ne baabi mo kwa say nsuo no Kyrewaa da bi o wa bre o ekwan bi e wo se me fa so bia ma wo ye dai wo di ye na wo so wo da wo ka mu no Kyrewaa wo se me ye dai me fa so my parents say nyeske bia na di we aban bechema police wo betumi aba landguard o se ho ahwafo ba o sisi ahwe nsuo na mo say no Ghana bibia ni wa enyiska sa aban kura ba se isi ani e ma ne tipofa obegya ama ya ye edwuma na mo si dey say good wo yakobo test me kan na dawo ye ni abire o ye adwuma o ade we di Kyrewaa emebu mabem Kyrewaa mko say nsuo ebia nsuo he ekuro ye to ahwe ekuro abise bi di ya de mko kwa say nsuo ne kwa ensuo we etwam ko odumase wo hawo ne say Kyrewaa wo hawo ne say da bi o ne ye num nsuo wo ne bi ye de adwuma ne ye kwakwa no wo so ade na wo dwene wo fo ho na sabo so mo be say obi ade ye nya ne sasase nsuo mu we de me Kyrewaa kwa de aka okoji ska no ne enkope baby foforo na sa bi Kyrewaa tie mesrawo me na me ye bema se ne me ye fie ne ti no wo de animonyam hye ma me se no okọ akoji loan na wo mom wo mfa sika ne me kuta sa wo de ye adwuma na mom wo de ma efie ne ti ne de aye aye adwuma no opa be ya yiwa no film na wo de efie ne hwe me na hwe won de sabe me si de yi ma no every ma de na ye da bi uhunu o ma bi se ya akoji nsuo ma de se ko senko fo su Kyrewaa sika na wo gi ye ne so ebe kaka na aban ba ko sasase ne so aban bi enu o be ba me nka na dawo de tie ne se wo yam hyehyew enam sika ne so a me de akwakoji wo ye nsuo da nkyini nti wo yam hyehyew nti na me ka to gold bi anso ni hono ma Kyrewaa tie me nimbra wa bre Kyrewaa me nya de bi e de wo hawo be de e bebre ye eti wo ka se me ba be ye no ma bi na sa de yakoyi nchi ana na de me nhwe ba bi ayi frɛ de aba beduru ha ene ya me kwa me be ya yitimi di ne ye pe ye hye ne ye pe no nti Kyrewaa me nya manije Kyrewaa wo kura me dwene wo kura se na me hu ma ko sta se Papayɛ Kyrewaa wanim gu ase a me manim gu ase me nya de a Ghana se ade kura si Ghana uni permita ade we nye legida akwakoju nsuo ma asase America hafi na Kyrewaa menya ska menya diska na mo hin na wi kone koje
Katen say wompe. Kyrewaa mesrew. Odie for wani ye dey ehwe me. Mebɔ modin a baabi a ye be ya enkosei obi nsuo. Na emum ye benyi sika wo mene no na mehwe. Na maye mehu sɛ wodi nsuo na ɛbɛkɔ akɔsɛe no no ɛna wo dwene future bi ana daachi bi ya ba bɛgye afiri ensem meso menya ade a de kakaka wenti kasase we da baby aka ye twa mom 2 plot 1 plot ne half plot kran kaska ye benya wo we hu with 13 acres Kyrewaa mesro me odie fa ne sɛ menya ye awi fa ne sɛ menya ye awi aka mate me ye den awa ye awi ɛna Kyrewaa yi adwin bi afiri wutrim sɛ bi a ne me de ba bɛyɛ no o how bi ani sɛ ni sɛ anase menu aban bi benya ntawantawa bi won bi saa nsi ne mom Kyrewaa mebɔ modin na ma yɛ adwuma ama skana ede abɔ ho na odi akwa akoto ba bi ede ɛda mempɛso wani mbegu ase na meso mani mbegu ase ɔdɔ mesrew medwene hu aka mate ne mi yi nyina ye wo na meyɛ ma wo mate me se mate benya akoto ewi ode Kyrewaa wo kasa wate no kura no me anya manigi ase anigi ni wanim mesrew mate benya den Bese mate se mini choice bi hwɛ manim ebeyi why me gidi wo me muate me dwene wo pa me mpese wo nsa besi fom mate me mu anim mu ase mate me de pa beta rechi me da ase pa ojere pa pe bibisi suni ni e samanhia a manhia wanka me kwa kohia nkwanhia wo manhia Bibi vesi yeso na uze aha no hwe side ha no isu na eda ho ne na jansu asem na wo ka no hwe wonim side ha no mekwa kosi 3 bedrooms wo ho eti ye ko site na boys no too good no na me mabra me ntimi nyina awie ne mu nti no na makwa akoda papa beda beso me si ho ne nyina akọ nyina yesu mu hu ana jai na baabia ni wa ukreska wontimi nsidan ensuom ko ebetuma sidan Kyrewaa oji jai yiwani na hwe me why what they start adwuma na e cost no within be 1 month to 2 months time do be ko no hu se ne ma ye ho why me twe light free ko no ngu krum di akoho me nka na ada me ko fa aduane si yeso wa na yi ni di go away from you I will never go Nije be na menye iwo so ranije ahoto be na menye iwo so rahoto ehamponi no soro ho ehamponi no soro ho ehamponi no soro ho ebeye nije ebeye nwa se ani gisamaba Kyrewaa asase na me kokoji en 13 acres no good ma na pie so okay kasem so boa metumi twa wontro na ye den asase no baby a be test bia good wo ho baby a be test bia that 30 acres no so nyina good aye so ma Kyrewaa afi ye test ye me se monko hanko test on be test na aso monko hanko test on be test na aso omko afi na me kofom na me dwodwo sika afi de wo se ade boss me se ma hu ska ma me ra ma hu ska ma me kra ne ra ho Kyrewaa na me nshira wate amen na mo so ye ba be ya adefo nyame so ye ba be yeska Kyrewaa hwe enani kine ya baby akoji loan free no modwuma mu ho no me ma odi scanner ide akoma wo mo akusimi da se so when disappointed Debi disappointment enye me ni umienu ntem ena e ba be ye adwuma so dey ntem so Kyrewaa enani kine ya fakoto wo ena adwuma no me ma wajai magusadi na Kyrewaa boss kwa beka se waboa me ma yinska me be na hedey o boss kwa me pe kakra ma no forget it Kyrewaa akusimi ye ne kakra na me Kyrewaa sisi ye ba be di ye akusimi nimsa yintimi di ye yesa ye nim guase ma me ni umienu because amanfo be pempenso ye duru ya peja prekope na wo sori anopa eko adwuma wo kwa akogigi susu no Kyrewaa akusimi ya she adwuma we ya na me so me fanye na me Kyrewaa da bi timase shop bi na beja ma sene wodi ebuo ni ani die ma me se me ne be ma me wo fie me ne fie ni ti koji bu loan loan wo mu ma me kuta mfa anye ne wo de be share me nsem se me mfa ntutu fie no saa na jai ma me ne chief commander no
na menye ne yemeye osi adwuma no bejai Marcus me to be enjoying this year say major kwa say me no be place me because me customers say me kwaje omo so me to be enjoying adwuma ni sa Marcus yes sense ebo ama wa no call wa no ye ntwa sa jai sakasa me to be enjoying adwuma jai sakasa no ka Kyrewaa jai sakasa no ka Mr. Jai sakasa no ka dem te na make ne wa mintie o enkyere bibia mu nkyere me see me ne wa ka ni nyina no me se mate won but so the at least no just say me po bi by month me po bi replace me to me enjoying this usuma berewa wia ba bi okwa akoto de wo mfa Marcus men yes because e hono mo na emoa ni fi o nyakopa anka me manager akoma nanka or this extra way man nyame ne si bi to bu ase Kyrewaa mesrew me pese me ye dunsini a mesu abrefo na mesu e wo bre mesrew fa me ye wo poma me so me mu na fa je wa home wa bre Kyrewaa wa bre dodo see me say mate but my time na me mpo be replace me to me enjoy age man sir and your time no mesrew 2 weeks we be jai so we go for be when bang ni nya ready say me enjoy ba bia wo benyo obi wunya obi o me mfa ho be me yes na me nya su aberewa wi ba bia obekwa ko ide me mfa ho nya buche mama Timase na yesi no ya yesi sikanyam kun aso ano ntinya afi na wo ba be yesi me kan me wura mate no waje so yes sasa yes madam washe me ni monyam emre bi me kwa bonten jim frema o me shia o baby me bisa ni ose oba Kyrewaa wo hu ofe o na wo fa nebe kumi nanti ya nebe kumi o cockroach ne nanti kra nebe kumi o de cockroach na ni seria kra nebe kumi o oba Kyrewaa oh me niaji If you do good, you do for yourself. Madam Pokra. Do bad. No, what to say? So me ba heavy ade na so hu say asem wo ati ase. That's So kuzi imperious me to be pie nko ade a there is a fire on the mountain. What's the live? no line. Say them can you. Say me anka say my slow. Why so? And then I go. Say we album come down. Brother me ka so wa be ka say bia why she won this kind of be say. The we na agbo na mo so. When he high on. You do. We want kasa when he high. Wanga say dem say me na myself. Na ngenya sa de we agbo say my slow. Ati. Na o muzam say we akede me pede wan. Say na me kasa we abo wa frɛ me san. We abo ni penny kun. Ejuma ba. Ejuma wen. Enti oni la o. Na oni mi de edi ni. Oh, say bia na we fufa. Chale. Akosia man bi pa o. Sa. Chale. The young man next no. And this girl woman no. A one ho. So one to Benz asre me. But we do my thing. Man, and I'm doing better bench. And it's my ye. I'm being serious here. Miss car we answer son of grass me. Shy. What is going on? Sir. Say, my monitor na say Nancy and inside to contract biso. I'm say contract here we answer can. What's he did the movie? Yeah. What's he did the movie? Yeah, won't be. It's no when him. Me person me no ye wada ranking ni hia e wo restaurant me aminim personally to wow betimi aka bibia na ye hia me am handle sa procedures ni nia ranking ni hia e wo restaurant one but me metie ni ayo asa de aminim ana bibisa na me ama wo ne tikwa say onya wa no ye djuma ni oni wo eh no na edidi oni wo e no na edidi o eno ane de wo ye ma ahwe ye ma de omo akwa abrochi si efie ni bibia me we so onye long di onso bo ye long be mo akasa sa. The truth of the matter is on permas eni metimi ayi no that is the thing onye bi da ne me yi no me de neti ko be ka fo kwa
wine oni me ma asɛm ne ade a wo onim kra o green fresh ankasa. Metafre na adwen ho. That is all. Tafre na adwen ho. Ti me hu ya am say no. Ewi abo we de nko de besi ne mfe pa ho he. Time aboy ni daddy wo de ebia yenya ni bia na mbo kira na bia. Wache anase wo de ma me ne nka. Baby, they want me to do. Your deal is a deal. Your deal is deal. Calm down for your boy, cry. Let's say so, mama. Now is it live? They no lie. 1 year do any beer. Adriana, baby, now we are catabai with me to one side the Adriana. Hey, so comedy music, baby, what's your copy? Baby, they be any line. For me, cousin, you know, yes, I should. Wait, Mindy, and I'll pay your restaurant. Name copy baby in the right. So you cool. And how best sound? Oh, that be other way I as a short too. A day short, now the person in I love you. Hey, let me treat you like a queen. Oh, and yes, some queen. Can you go me the I know you want to say a K and your dear. Enter the wagon for you, baby. Hey, Wangasa dear. Sally. You look at me. You be, hey, and you dear, me crab, me papa. Hey, it's me, it's the same. You know, man, it's so crowd. Do you the chance to come? Enti domina mi sundo ubie. Midi makuma bema wo. And I will kind of say, the ABCBA in Yami Asem, young fast dance on your day. Ma, okay, ampo. I make them come out now with the meeting, and I come out about BC. Asem be so say, Odewu. Sabre ya Yami ya doma. Beti makoka ni nyina afi wa metuitu akana me sei no me ne ka bia bia mu me hwedan ya yedem a ehia se ye nsesae ewo dan wi mu sei no esi na ye behind dan na ebom no saa we no 0.1 simpese esi no besesa na me 2.5 horsepower ayede ebom na busanza na ayede. The deep freezer is here. Aye. And ever since I'm me, your baby tonight TV crying with that. No, same yashe. Mammy 75 inches and fantareha a mount. Let's share now crying a day and run. A diamond 75. A day. 75 inches a boy. 20 pound free from crab a woman. Not Kyrewaa a boy. Who deserve more than that? A man or more has said TV no one's no one. Because I have no crampon deserves our inch. And yeah, we mean, I see your hammer high, sir. Timmy. And a dime way. Once a woman now what Tehano. But mean to a few run a cat, want to name woman my. Marcus. Oh, Coburgum, Miss Amends near dinner. I didn't see a young pay I assassin, say 1 plot was a half plot because I ain't see a day. What the Bible speaking on them, and I day. I know the Bessie by print prayer, why they yes, she assassin, I binano. Ecotopia, a hanum so non cabia, yet to me I should share 1 room because one of. Oh, Cotoy, ye 1 75 1 obi dying. Kyrewaa. Do you want me to join? What the Debbie be no ubedi kind of matching and son waji out to me, Mrs. Sana obey. But to Miss Row, I be a me be an a woo yim. Baby, where you I've been a woo. Mammy be now crown to no. I'm okay. I am okay. Me okay, what Hanum say. You okay? I'm complaining that. Complaining. Ain't your fair day. We need Jimmy fool. Me my one can't them so do you, ye be say, mammy. Nyoma uhiano wa brabo, me Dimitri to some yeswa. I was my wife, and yes, I knew man one a brabo who deserve more than that. Sanya money in anonym, young fast can compel land. Now, I see a day. Yeah, you fear now. O Cotos are 75 1 number bono. As a son, we need ya mini problem beer, but to be fear now. Yeah, that's why I want you. I could say, yes, I'm a king size bed. Okay, I feel I near maybe picky. I pick it. Ain't today, Nyabotre.
Abotre baby. You assassin be see ya dear than say, obviously Hanum, how course and 75 inches, 1 and hour okay can. Prekunam ye win shoe. Oh, Marcus in Abutre, Monsieur. Kyrewaa. Okay. My grown 1% me ya dear man house. Me won't hear me at assassin, na yinsi. And one a bebois. Ye near here and son any fatal. I know so here. Bilim say no and the idea may ye, mammy baby man now. It's it to assassin, mamma, na me cry ninja. Now, that times come if you're around. Yes, I be ye free runny be a yana. Abema. Why, Monsieur? Odowa kamate. Sanu yomaya wokan assassin no meto. Nani ya wokan maye. Okay. Ba mprempre wumudie. Bibia men sabiti masumbia e wose me bi si ha. Na hano me okay. Me complaining say me pe. I dan we. Na de I hano ma na ya tena saa ene. Nyame ahye ne hu ni mu nyama ko si. Nti esi na bo. Nti wonte. Enye no na ya de mu saa. Monsieur me de. Na say ebo. Me so empo. Me okay. Me de also ana me ho hyehye me. Na wo ho hyehye. What the ma be sim mertinti ene de wo dan ka se wo. Se me hia na ebunnu. Eh, Masa to boss you. Okay, fine. Odi e waka amate. Because me hu se oyo oba pa na ade nyina mu no se me ye bibia ye wu ntina me ye dey. Me ye nti se wo ka kire me se ade se hu hia. Enye me na me ye ama me ho. Me ye de ama wo. Nti se wo kire me se hu hia wo se meti o. Me da wase pa. Abrani nyina nso no mebo wa ba so ba bia meko bia nso me ma wudi nye dey. Enna. Oya ade a e fe dodo. Ayama na efe odi ye ka omo a ye hwe omo e de omo set example ka se oyirepa oye number 1 oyirepa FM man na wo de sa na radio to sa no se nyanyame ene man na di to sa ka wunti ka meba bibie FM bi na me de odi ato oyirepa ye ma adwene se no so bi ato oyirepa de a ene wo se me so me sesa no na me ye no ba pa na Lawson koto obi ono nso ayede aye no ba pa Nso de obey de oja kunya mi hwehwem ani me anya bia de a me bi radio station na mato ne din Kyrewaa FM Sale me pakina na me hwe ha na me kai Asɛm be pa adwuma ha o man family Semensia. Ai Nana Hema Louisa. You are no more than mammy no me ba so mammy kenkeni bi nkoton wa mammy. Why? Charlie. See any day. No, live pound. Library. Mama who? We like pan John. I don't want. Me dey day. Mama. Yes. Mirror. There you. Na unim ni pana oni nam na na. Oh, mama charge. Obi am mo yiri ofie no. Debi sare en ko. Na me ka se woni yire. Nam Na na onu kwa betime di. Isika wenye onu kwa betime di. Enye sa ade. Debi oba no wabo mi o. Debi. Ma me nye ni bonia. Debi me dey sala la bi se nye me la yo. Shegen. Akwa yem fa be. Jai dia wo ye na shegen jai. Jai dia wo ye na shegen. Sheni. Ma hwe ni ye me mpe. Na abotre o de ma me friend mo na hwe. Nya bote na shegen ni wo ye tie me wo ye sikeni skafo de wo yire se wo fa ke ka se na be wo be yin ache wo se skafo mo ne o mpra na etete ana wo se wo sikeni bi na ye te da enye sa de no bi ne mpra na hye se wo se na be wo be yin ache me show de wo nya botre oh ni pa no nya botre me na me ka de wo ma che nya botre ma me friend mo nya botre my papa then. Ni pokwe twetwem pese be ese ya wo bion e bia na ma ben na ge na em ya to de nya abotre na obi an kwanse nya abotre me nim de ewu nya abotre Oba no wabo mi me nim me nka so mo a aden ba onu kwa uzika we nya onu kwa betime di ana nya abotre na me friend mo bo so be ba na o ka we na okura o busu nya abotre Amen. That's the same. Me who you? I'm about to first. Your family Regina. Reggie. Yeah. We dey down me boss say opesanga on we dey nkomo aka. Opesa on me dey nkomo. Oh, my name brain so with me about. Oh, why is skinny and or shy kakranti no. Wa down man say nka obetimi anka. Wo ben kakra ma. Adam. I'm quite. Hey, oh, Thank you.
Was my friend about. Hello. Also my friend. Jaidia we. Maninda. I don't even do okay now. What famous so me friend? Madam for so ho ofe. What down for say me who face so say. Say you no kro ho offense so. Thank you. Also fata me. Also fata me eja kakra be di mi nsem also yes kafu aduane. Enti me so manya sika yi betumi de why maduane. Hey, brain. What's a market? Omo ofe dodo. We dey asase so strabo for pa. Thank you. Oba ma we dey say hawa misrew. You see nyina nkran ne mu ntete nkran ne. Yeah. Ma menyo number na nka ya yedi nkomo kakra why. Okay, that's cool. Omo ofe dodo. Thank you. Your number 05. Wajibo mami why. Yeah. Person may wrong. Yeah, no waji mumu number na ka. Mumu number na haya we tim class and 5,000. Na fa. Oba me fro why. Okay. Okay, we need am. Je mumu man no onye simple man. Me so the woman na wo ye dia wo pe. Me so the woman. No. Me yes ade no. Me pese kasa na be tintin. Aha ni ana. Oba me pa cho bra. Me chose na ade no. Pa cho number na ade ma na ye mumu number no. Oh, they be Momo number one saying. Madam for say bobo mami. What down for say? Aye. Oh, okay. On the chere me woso. Baby. Okay. Okay, Oba hima. Why? Name Regina. Regina. Oh, Mati. Why? Bibi Beba, why? Oh, yeah, Bibi Amos is here, why? Oh, thank you. Oh. No, Debbie, Madam for no na me no na. Me fa bibi ansi o. Debbie, no. Baby am aduru. We are Madam for me fa bibi ansi o. Me wife at that room and I'm aduru baby am aduru. The moon na man first had you we message. The so ba wo friend man wo ka kire me say won sanfa ni mumu number. We sikeni fa na long your bi oba o. Na say sikeni fa na long your bi oba. Si say sika na kasa. So Oba Pacho Oma. Member. O send this kind of man obetim kwa dia fa Uber dia ko. Ade, who came boat na? Am I right now? Me didn't to watch it too much. Oh, me call down honum no. Down ho. Ayi. Asafo down honum no. Asafo. Yeah. Ani e twem ha na me nsi nim. Dabi o. Oh, twem me ba. Na say na e inside o. Ko tena ho twem me ba. Why? Mental say. Okay. Ko inside o ko tena se me ba. Enen kama area yen ko. Ko tena ba ho twem me. Oh. Marcus. Please, can you open me? Yeah. Marcus. Man, that's one by. One by make a hoe. We have something in common. The way you talk, the way you walk, gosh, making me fall for you. I think I'm in love with you. Is that same way you feel? I'm asking if you do come closure. Coming home, me tight, me and you tonight will not be small fight, I swear. We have something in common. The way you talk, the way you walk, gosh, making me fall for you. I think I'm in love with you. Is that same way you feel? I'm asking if you do come closure. We are not no so pen. Oh, if you Yeah, Obama. We are fetching me yes me no won komo a enye enkomo bone bia. Obama ma obegye di say 50 da me hu no. Nyame enim no kurani. Se bu fia oho ana medwene. Se me da oho ana medwene me didi na me num nso a oho ana medwene. Ena Obama ma mpanyimfo kura se de opa ade akokotoko ne yenye na bro. Eni fia wo kom no. Se yenje wa ubehu se fie ho ne yenjo aduane a obemu obi bi nso nyimusa ne se hwan akọ ani Obama ma me hu kura na wanwade a me yeye no na wo se de eka bibi de kire wo manage mu me pew nka na da Bra, no, we need here.
Ayiri asɛm na wokan. Mempe ade afa kyina nko ho na wife na ntɔkwa bebree ne nsensem bebree. Ene de me ni ngim. Obaima. Woyɛ nyansafoɔ. Woyɛ badwemba. Esanse senkuwa musa saa asɛm wei kura na ebia me de ka besi wo na prekopɛ no ahura tam na wo ne me kwa. Kama hu sɛ wo woyɛ bedi wa. Enso amma hu sɛ no da bi odwene daache. Enti yes, question I was so dey ubusa no wabusa no. Na me so sɛ mitwa wo ntro sɛ me ne yira na mabere nyame. Na emom me wo yire no bibia nsi me kwan sɛ me pɛ sɛ me fa oba bi nso de ba mabra bomu a bibi si me kwan. No, bibia nsi me kwan. Esan sɛ brade wo bo a emra ye bo bra no ne ye koye nimu abrabom. Enti sɛ wade bi a wo ne baako a wo koye nimu abrabom no na wo dobo onioma bi sɛ ka wo koye nimu abrabom na wo to bi ka ho. Ayira wo koye nimu abrabom no na wo fa bi ka ho. Enti wo ba me wo yire na nso mani gye ho. E pɛ wo ye me last talk. Enti na me hu no sɛ wo be kae a nyame anum ne kure me nka hwe kura nkyerɛ nso me am sende momoma wo na na enye nwanwa bibi sɛ taisi send the iron in fa ho because of it me e show be one day no aye na doye enso ska me send ma wo no de wo kura na wo sɛ ka bibi de kyerɛ wo because ska me send de ma no e betima atwi obi rent enso me free makomam e pushi sɛ ska de ma wo all because of say odo a me wo de mo a me kura me ni woni nkomo bia no to ba ai ma temase na me ye wo ye me nya wo basabasa me ma wo life mu sɛ me ba be fa wo na ma ye de ma ba be tete wa na sɛ me ba be jojo me wani agye wa brabom no ba bi ahia sɛ wo so nya no na brabom no oba na me de be de be dom wo ani jo asem e ma na nya asem so wakasa bebree ba wi asena nkasa na ne medical yaka no be mo wo yere de at times so ne kwotwem plan na bibi sɛ de nsɛm bebree back February echi no na adane ntokwa kasa ohima me nim ne mi yewu me nya jimifu na me ne wo twem pana na mama me yira ye dai adu fie yi kwan so woni mo anu nsu a ene wa ho nsu ye dai eso akwan kra na se wa anu nsu so adware oba ma ade a me ye no ma ya ahoboa wo se me nya ahoboa a me ma me kan kire wo se me pew ekina bi na me yire ba ba tietie me nya sa me mo wasoma adwo nti sa wote masia na woni me be nante oba hema bibi sa akra de nya de se bisi oh life yeah sana na me expect so be catch obadwuna ho sese oba hema say engineer nkran nti oba hema oba hema engineer nkran mu ntete nkran so wakohye wo hwe ahon ko ade a obegyina mu ate no wo hye wo hwe ahon no be mana ka wo sa mo akofi akoda nti oba hema we nya afi na wo kwa akwadwene hu bia hu me na nyene wa me ni age bet me you good why unto the mandwendwene basa bia why okay I love you I love you too me you good what one imagine also getting to 30 minutes. Oh, Mr. You're fast, and I'm in person making a bunting at Chessa. Why? Matthew, whoa, baby, I'm a chiro, and I am a bepick one. Why? Okay, you. Hi, Marcus. Nede na oyi. Minya be mano, nenya abote. Unwo ka me kwansa. Sa. Yem shi ashime. Oh. Ohene. Boko die. We dey be ma pa o. Minya be mano. No kre. Oba we ni be ma na ebu ni yi achia. We so dey wunti. Ampa. We dey me ko ba bi ayi kura me fro no abe guard me. Odoyo. Baby. O me magina ha che do. Kafa. Unse me ye na menua be ma ne se. Obeba nam so.
O ma membra na me fa won chia no. Na unia kra ne nche wo se uche sei. At least there was a bantem mama. Maka chiro se am pese me gina bonten. Woni me nipa ban ya me. Fache me. Sa. Na ye betimi akọ. Nya but ma me introduce me ba. Ah, okay. Ode mami mum. Oh. What's your film Alex? Alex on. Okay. Me so me de Marcus why? Oh, okay. Be man no so person me ntna. Oh, boss. We dey wa ba you. We are be mamu. Abayi. Say wana mu say we are be mamu. Ampa. Say mu so am kama. No correct. Me nia ketwa no. Ai. Mfani ni agro ohene. Manage no ho pa. Oh, okay. Yesi ba bia wo japade no ho no wakoma ye de ewo. Se me makoma na ba be di no ho. Woye mani wama, woye me mfrɛ ma me home. Woye mi wiase me bibia nti mesrew akonta. We die me ankasa me bɔ pa. Bɔ no ho ban ma me wate. Ne ope bia me de be ma wo. Enso. Akonta manya be hu yi die. Uni hawo. Mate. Mapɛ wa asɛm pa wate. Aya ma ne mesra me. Why? Ye betimi akɔ. Yes, baby. Okay, you. Ane Kofi ye beba why? Oh, David. Say ye ne ko say we cry akwanya enka. We dey be hu ni ye. Marcus. We akwanya kese wo say we dey hu me family. Na se bibi sa na wo say wo ka kire me say bia woni unua be ma na e ba ye kota. Baby e ba impromptu man shada. No me ba na so be ba ntina mini option. Man international. Tenase ni yanko. Mati agunta. Okoy. Ko tena kire o. Ore ka me boy ni mu ame. Hwe. Be jaw nua ba usan no ho. Mati agunta. Ma de kire o sa de no. Agunta wane hawo. Agunta ni. Rest time bibi sa ya ka kire me. Emfa wo pemfa onua. E de no de ne se bobɔ ne ba so teta ma no. Ja ne wo ye no ne fa high abonten. Wa fe. Where do you could do dia? Marcus. We have something in common. The way you talk, the way you walk, gosh, making me fall for you. I think I'm in love with you. Is that same way you feel? I'm asking if you do come closer. Cool, Charlie. Uncle from the Mojani, you come on. Oh, I had yet. We do one made the Adrian, Papa. I mean, did you feel your hand and did you? Mirror. Yeah. I did be Koswa. I was some year day. Me catch roll. Hey, sir. A lady no. Our friend, mammy no. Lady ni yen maybe I'm in Tiasi. Miro, semi yankwa na efru. Semi wunsua na efru. There you. One say lady no. For the first time I met who be. One who be our friend na mami. My Jini pane number. Kamani panin ko. And I'll catch them say me Jini mumu number. O for so me ama me ye de send this card my lady na Abraham ko si ne buy. A freeze had an econo, lady no who say, I say, a more fo. It is only my small catch me. Ne rent us. Now rent us one, me, there be no, high or dying. Debbie. All the time now, me catch you. Oh, yeah, what dear, oh, can't one say me, talk like a rich man because we are sick and here 1. 2. As a man who came, normal. Say, dear, cause what system there, Munie? So I'm an was or wife. And the mama and I knows what yes or no better. And also be ma what to task me boy. Aye. It is ya who saying. So we are some name asem away. We pass us be crowd hilltop. The way see my shimba could be now dear man. We 50 year. Bet me could do weekend crowd in chain or catch your wives or share sight. Now they were different thing. Upon some me no work and pay no. Oh, massa. Chop and pay. Oh, that be you. And on idea koso. Me say, sikeni ben no nyebi. Bubu eskafo mo Ghana how betimi aka chem say omuni side chick. Omuyebi. Na wo eni beji a if you side chick. Se wo rebe ho a if you side chick, se sikeni be kofie e de hit akogu ne wife so na je say ne side chick na tete no.
What the upper? Said I on social media. Can we be our social media pound? And can we follow TikTok? See, some of Koso, I will Ghana has it. Sir? Better. Me try on trot that. What the pound? For cow to call. Now the passasi bo hilltopper. Now baby crampo ye kama. Now the tassasi. Nesi bed 3 bedroom 4 bedroom. My be face with now the tuki ni man. Na peka be then. Faka woman. Na shade. Mirror. I hear no be still. I hear. Wait 4 bedroom. I cost 1 ebia. Oh dear. Why yen bonyo an ebia 1 million Ghana cedi. Now I pay. You kind of saying CRVB 400,000. What the account? Now we name you Sikany. That's 1.5 million or Bessia. I have it. 1.5 million. Sika be 100,000 to $120,000. Now go dealer. Better man in the my wife Tifia says can commit to my wife the IBB. W I'm not an American and Tiasi. The kind of a nije and a wretched Sayina was side chick money better. I get than a lamp or wife in farm mom, but I'm a catch show. What their pa shall say their money scar more to whisker farmano. What's the baby a miska one, a baby a markmao? Baby a wusika one, and that's just a memakuma na kwa kudini ho. What the upper shall see, so woman is scanning man, and I may transfer makuma namano. Just say bibia be ye sorty because and no sound be energize because soon say me tua until I was say me je djuma mo. Why evidence I wouldn't not now we hu one. You can refer baby me no way adwene because na nsen kura me hu no yi. I say nkomo bia ya na me ni di ne me hu no a eni je bia e ba mu no me kofia me hu me wife na me wife dan wo soro abofo ama me. Ohun I say ono no mom no eni je no na me nya na me dia transfer bia ama me wife. The reason why SCC is kafon, baby, now omunyi 10 years because of their side chicks. Because ono no sikeni no, ono no ontine if you want na yelentina. Na wa betete me. Dabi. It is a wo tete me na me bufu a. We pie. E wo say me call doctor no. That's all. Odo doctor. That's all. Was side chick. That's all. Na manyina che. That's all. Mirror. That's all. Now our lady utuwa enhu na ngasa not for them. Hey, chene kala. Ni na koku. No me. Emma me kasa too much. Adi wa nyame mpure dem. We nyansa bo akwa. Adi wa nyame mpure dem ka kire wo. Hey, what the pa sha side litua mo na hwade. Hey, wo de me di wachi a. Na me kan wo mi nyankwa efiru, mi wunso a efiru. Oh. Enwoma me ye nyina wo na wo ma me ye o. Eho ba asem a. Me no. Babo udin aka ho bi. Me no 19 yende. Yo. Me no 19 yende. And there no pre. Shada ye investment. Bear $200,000. If you do good, you do for yourself. If you do bad, you do for yourself. Okwambi wa atini woni pa ni so na nswevi ye no. Se hono ye me ya. Samo djuma mpabo anu kra de. Me da na mi ho. Stop boy. Papa so booming nai. Mama nyene nto. Okay. We akwa say of asie na ntinkuru no. Umia no wo kem, wo amia nso ayetene nan. Won say mo ato. So won say na me ka kire. Kyrewaa me ba. Me ba isi ya why? I don't quite. Me fa Kobe. Why? Are you okay? Hey. Marcus, ale. What shall say the nyama see me? Me dey me dey ni o mesi o. 90 call ben kwana went to be unpick wa hanum asori akwa akoye ko no abonte hono ba ne sa no.
Business call. Business call near the Marcus. Fuma Koshi. And our friend said, Nebrebu UK. And then come in my son. Marcus mean petty. Open send me tia and car. Over to Nahaya corner. None so bedroom honum sa aday. On said Kyrewaa, a chassis noir. Media assassin a bachelor, and ask what come on you may be so. It's a be may you may be here and what tia, and I may be real. And Mamma didn't yammy a Debbie, some Shia will call bar mean Che Hanum say ya. What's with the 2 last speaker, my meaty? I fed the other. What the call sorry me? Fetch me. This is not the first time. And yes, my friend Marcus, or mamma from a bean CBU. You said, or your bonnet, no kind of bonnet near the channel. Miss Rowe, my phone. Let me near me. Why a bean CBU? And if you I said, anyway, say, I said, man, quite nippany for what you repay, or you repay. And you fuma koshi. Marcus, I'm Madame for no walk on Gono. And was send the brand new you can and then Cassassin and church a BB a moon me. A sanity and Kahanuana. O better na mama tibi. Or you repair me. And church a moon me. Fetch me. Once I shall see one answer, a bill house when you saw that one answer, I'm more come a cosro. And when I mean per se be a me be a bemo come a becos into a medicine. And Mamma doing shall send you in Tanta. Why doing your tanta? And you won't you and I'm been Jane Bonnie Quamauda. And Mina Bonnie, a patcho. And you won't in a medamida. Mr. Wuntina more baby tea. Wunti and I'm in Sacomano. Eh, no, I am dear we. What put time enough, you know. Why might come to you and what you knew your mother? What you say, O both men, yes, you both really it's okay. Men, yes, say, beam. Kyrewaa, matter. Still wolf when you mean me. Minim when nim duan seni city, Ubufu a minim seni city, and when the gents were minim seni when nim duan city. Ubufu. Me okay, don't worry. A BCB. Matter. For 9 mammy. Eh? Kyrewaa. It has some kitty what you call me. I am yes, sir. Mr. BCB what? Fetch me. Why? Mr. Matthew. Fetch me. Love is giving, love is taking, love is caring, love is sharing. Papayɛ akyiri asɛm, enti sɛ na wade tie ani. Deɛ wodɔ no kyerɛ no ɔdɔ no, wafa wo sɛ saa bɔfo no bi. Wafa wo sɛ gyimifo bi. Enti ɛba ne sɛ na wade ayɛ huhuhui. Papayɛ bi adi mewu, ɔdɔ mama kuma bubu. I am asking if love is that wicked, then been in love.